liangga yang kam misi yang kam senan kanuli konstitusi ti porle ko hab po border khalia Assam maka Karbi Anglong wan punsnya sarkar lambang bagi press ki media hoito bagi jinge yang gi bru yang i besa ki than kanuli mogeram ateng san phau lepengam opai gi jing duna yang gi nong eda khamtam gi bor polis nega liang yang sebentar yung prinsnya komen de meeting wai ga barato police post meeting ngan gi pajba ram te opai gi sinong do ha khamtam gi ga mogeram ateng san phau juga bod gi bru yang i chap chitam gi opai gi jing jor naga liang da bar sang ni post por itu jing cha pentut nedo ke komrian ki workit yang ki mar ki mata so ki rep ki jing cha krong khajana ki bor ga sarkar Assam opai ga chnam mogeram da ga forest jacket ji por la ga battalion yang ga sarkar Assam ha sinong khanduli le da ga battalion yang sarkar Assam ha ga chnong artian san pha ba kilidli ki chnong dua ha po borar area reliang sarkar Assam da bo rengkat ki battalion kam rengkat ki forest jacket ku krong khajana ki bru yang i ku kit oba ku rep riang sekitu ki thau itu por la wen ki thau chem yu man ga ka thau yang jalam khalia yang i ku ha po western hill district upaya ini liang yang ka sarkar yang i membiang ki jing yada itu ki bru yang i khamtam ki em po sno artian san phau em po sno mogaira ga liang yang kam nong hikmat em ki dong thain kam kan ki por ku yo sarkar da chimkhia bu ki police post and liang kerpat au bu skubi ke police post ada ke chnong mogeram kubi ke chnong kuman hatrido yang ga state yang i ni bertau yo gejing yadai pai ba yang i ni bah sekini ga chnong ki bru na khanduli sai sama tharep thau ki yang ki ro chni nrai man to por ki por ba yang ki por yang ki berbor hak ku su ye khajana ko he sekini ki forest jacket yang sarkar Assam ba di por sekini ki battalion yang ka sarkar Assam ko da apthap iki bru yang i por ki do ba ki kini ga por ngliang na nambang ki lat thai ko bor bo ki kerpat sarkar Assam mo ule yo em kam khamtam set up ga police post ha ga chnam mogeram ni bentagi bru yang i em ta yo ki jingtngen jingan khamtam ni por ga liang yo nga jo lai klam jo lai abi henry ne ga to lai pensniam re chemani le liang ga sarkar Assam apa ke buat pensniam ba berbor jo so chak so keri motor i liang nga kam MDC jo lai ki thaborda pun apa pensniam le ni yadai di bru yang i ji por le por kre gi repair dia surop cinca area pangap ro galian yonga kat mai por kami lokal MDC to than ju lai yadai pai bagi ji por ju persnia ga sarkar Assam ene ga liang nga ji penayo redem wad lokal MLA yang tiga Karbi Anglong le wan ni chem hamtam pune ga sukasan wito di tigi thal ni ste hamtam yo pai ba ni ulai ki ucha pencitong kit hoba ni wan marwa rep-rep ta di cara ki kari yo i berbor hi sindio ki polis yang ga Assam ra khamtam lembaga forest department yang ga Karbi Anglong chem ki tem jiwlen ki kari yo i hedu kan ni le lai spo kerini spo hamren jing chak so ni kari yo i ne po kini than yo i to bu ki pha li ko ne ban sta ki mi de su ne ki yo belde so hito wani opai i anyong ga sarkar Assam ki anyong ga council yang irap i peri i ba khamtam hito jing pamdai mamsai ndrai chibenta ye ga tha ha po khanduli ni liang ga sarkar Assam la claim bu to yang ka tan liang yong i an le kat kot islar biang ma chem bu to sket tha ha po ga jalam khalia yong i dan rain yang sarkar Assam yu jing le bor ba le i le bor to jing biang yong i force yang ka nang ba ki polis bon ni jing dia kecet na liang ki kloi wan yaram ki bru yang ki han rain yang i jing duna ki polis yang i yo iwa biang ti dai bru yang i ba le chua ki pam ding handing liang chang kan li berbor jo pentip ki ke polis department jo pentip judisi hijau por le da pha ye ki bru yang ka an khamtam na sai sma polis post 1
Hendrai wat la wan gile yo ki jingbunan yang di polis Assam menjuji ki ada biar telicis nem neliang ke Sarkar Assam dia ko rai ker yang dibruang i wala dia permission notisi dan ini SPO pamin ki dei hendrai chem wa embiang ngi jida ki bru yang i batalian la hendrai hipor to rep khi ki hipor to pamdai thang ding ni wala da em ko islam biang la hendrai mansnem tu chap citam bilang tu cara kari motor yang pi hipor kit ki gedeng thang ding yang pi to pai ikut islam la liang chong mo ram da em ga Land Holding Sakit Kubiang ada isu lembaga council yang i Janjahil Autonomous Council da isu ga administratif sakit da penting kenal la unik thau to ko hab po yang ga relum jantia yang i po ga jalan khalaya ga pam te ko pai ban i ni liang bor pinang chang yang ga Assam kuna klik long ni bitwan ni thau na to wan ku pam penjulor ini ki den sei ku da hab po ga jalan i ga ga chang mo ga yang nak tempo ga Cingkerpan, ya Sarkar jelag yang iu oleh yang kam tam set up juga polis opos pokoknya senang mau geram oleh sebut.